okushaba kuri kugenda misho abantu barukwijuka ekiro cy'abajurizi aha kashoza na mugongo aheriyo myanya yo kushabirwamo ebyo kwerinda byaba birya higuru obwe burudacika abaserukare na polisi ari kurwanisa obuzahambuki babana barebero mbitangazo abandi bine mbondo zamani aha bimotoka ebyaba biryo mu mwanya ogo kandi hine n'abantu baremesebwa okutaho myanya yombiri yo kushabiramo bwa nyuma yo kuremesebwa bibyo kwerinda ahabwo kugira ngo haba hijwire ebyona biri kugenda misho babashobuza heru y'emyanya egi babana barebese mbabazi bwa nyuma yo kubura abaguzi obwa bibyo kwerinda babeshikira hanguto segeza kuruno biganye temukozenga bulijjo tuzolawe tukoze ngonyonga bulijjo abandi ya business tuna abaka batengo mulajaganya beto bitango n'omuntu avudde mu kyalo yali buzeyo shavula alemererwa okubanga talina waayita kubanga era olaba tewali kubo okuyingira eno olina tandikira eri ng'oli sayidi emu ensonga zino zizze nti abasuubuzi banyigiriziddwa nnyo lwaki olw'ebikomera bino bibateekeddwako amu bizinesi babadde bazifunira okusinga ku makubo mabbali wa bikomera naye tufunyemu okutaataaganyizibwa ab'ebyokwerinda basooka ennaku ezasookera ddala nga bakuba bukubi bantu ebintu by'abantu byonna nga babisuula nga babikasuka eri kasi tokwata kukuuma bwoti olwomanya obuzibu buzze bakukuba naye kati ennaku zino kibadde kikendeddemuuko abantu bagira ngo omwanya oguba batiiremu kugurizamwe ebintu byabo gurahare n'abaramaji n'abakasoma abamu tebamanyi kuliko obulyango obudde yatambula butamu ayitawo ekitegeeza nabe amana kati wasanga enikesi eri ali okumpi wagulako omuganda 10 zabikiriza Kristo okuruga mu district ya Chegegwa na za district ezigyetoriire bayirundanira ha kereziya eya Kako Catholic Church omutawuni kansu ya Chegegwa kwijuka ekiro cy'abajurizi aba bashabwa kugira okwikiriza okuhamire Reverend Father Stephen Kasoro nagira ngo abikiriza Kristo bashemerire kugira amasiko nkaga abajurizi abayehireyo okufere dini okuba n'okwikiriza okwo okutarukutengeta okwikiriza okutarukutwarwa hano na hali okwikiriza okuturukulimba tuketantara kucwebiragiro negenderwaho ezenyikiriza zaitu Kako Catholic Church ekatoranwa mu parish ya Wekomere okutebwamwe ebisigarra by'abajurizi kandi abikiriza bahebwa mugisha ogo kubikwataho parish ya Wekomere niyo kereza yoke itwina enyakulimu ebisigarra by'abakaiso aba Uganda abafuyire dini asaidi kereza niyo songa abaki tusobereza hano buri mwaka iyo kwezi bisatu ababa batasoboye kugenda na mugongo tusobereza hano kandi mu kwezi bibiri turaraho tusengereza yindi tumarira no kujaguza ikiro kikuru cy'abakaiso nasiba mukama muno kurora ngo nanye na hakiro kinu okuzaguza n'abantu bakegeye Kako Catholic Church kandi ninyereza abantu inywena nindendeza celebrating Mother's Day kurungi abebembeza bahiko message nibagira ngo omwanya gwa Kako nigwija kutungurwa kandi aha mukoro habaho no kubatiza abana turango mubwire mu maiso ekicweka kintu kijya kuombekebwa kisobole kufuuka a big shrine niko abantu bejege hano abandi bagende na mugongo abangere bagende Katosa abandi bagende bicweke ibintu byaguru kwa avoidinga congestion enyakuri na mugongo sazino haruka sazino na mugongo international abantu bonagira heri za mahanga baliyo gasha kwa Jime Muhumuza na Philip Murangira